Dobar dan, danas ćemo početi prikazat ćemo video kako čovjek transformiše materiju za svoje osnovne potrebe. To smo uradili kao izložbu i uz izložbu je išla radionica. To je realizovano zajedno sa Francuskim institutom u Beogradu. Postere za izložbu je realizovala, odnosno dala Jasmina Konstantinović, a opis radionice možete da preuzmete sa sajta Ruka u testu koji je dat ovde i ovo možete vrlo lepo da radite sa učenicima razne oblasti iz održivog razvoja. Kao prvo, evo pogledajte ovde, znači prvo je pitanje kako čovek koristi materiju za svoje potrebe da bi utrošio što manje energije. Imate znači i na francuskom i na srpskom. Znači ovde mu je potrebno prvo da dobije informaciju, da razmišlja i da onda reaguje. Kao prvi primer, pogledajmo kako je čovek pripitomljavao svetlo. Znači, prvo sećate se iz istorije kad ste učili da prvo imao vatru, pa je onda napravio luč koji vi možete sami napraviti, pa sveću, pa onda fenjer. Recimo, veliko ostvarenje tehnološko kod fenjera je bilo kada je napravljena kapica u 17. veku. E sad, posle toga dolazi sijalica, pa onda na vlakno, pa onda ekonomična sijalica ili štedljiva i na kraju imamo sada ove sijalice sa LED diodom. Dakle, ovo može vrlo lep primer da bude kako se vidi kako se vrši ekonomija energije i štednja energije kod pravljenja sijalica. Drugi primer je kako čovek konzervira namirnice za svoje potrebe. Znači, on opet transformiše sezonsko voće i povrće da bi imao nešto da jede za zimu. I tu mu je potrebno da zna iz nauke osmozu. Ovde smo na primjeru krompira dali kako izgleda i šta je osmoza, ali ispod imate i link koji vam daje, koji smo dali u videoklipu i koji možete da pogledate o samoj osmozi. I onda je pravio, na primjer, možete da postavljate šegarepu i šećer i dobit će se voda koja je iz ćelija. Zatim ovde imate kako je napravio to sok, papriku, džem, kako je znači konzervirao u domaćinstvu, a gore to kako rade u industriji. Evo ovde je link za osmozu i primere. Zatim imamo pravilnu ishranu. Deca i u osnovnoj školi uče o pravilnoj ishrani, zna se koliko bi trebalo kalorija da unosi adolescent, koliko dete, šta se preporučuje da jede, to smo sve dali ovde na ovom posteru. I drugo smo dali da se sad tu odlazi industrijski u krajnost, da se imate skrivene šećere i skrivene masti i to smo takođe dali u jednom od YouTube-ova. Ovde imate link kako možete da otkrijete da li neke namirnice imaju skrivene šećere i skrivene masti. Imate vrlo lep video, bar se nama sviđa, o građevinskim materijalima i održivom razvoju. Znači, vama je potrebno da potrošite u kući što manje toplotne energije, što manje vode i tako dalje. I tu imate sad primjer dve kuće. Ovo je kuća koju smo snimili, banatska kuća, koja je od naboja i ovde je materijal koji je korišćen za konstrukciju te kuće na početku 20. veka. A ovde je pri kraju 20. veka kuća nova, relativno, koja koristi potpuno druge materijale i sve te materijale možete da vidite, da nađete i da vidite kako se koji ponaša, koji je bolji izolator, gde imate bolje izolatore, a gde ne. Ovo smo isto dali u jednom od YouTube-ova koji možete da pogledate. Na kraju, potrebno je da učenici znaju da čovek samo pokušava da imitira prirodu i ta nauka se zove bionika ili biomimikrija i čovjek je, na primjer, napravio kišobran tako što je video što može da stane pod drvo i kapi su padale i njega je lišće štitilo i evo to je primjer kako je napravio dole kišobran. Drugi primjer je kako je napravio čičak traku, gledao je čičak i video kako se dolazi do spajanja i on je tada posle toga napravio i čičak traku. Recimo, posmatrao je guštera koji se kreće po plafonu i napravio, to su već nanotehnologije jer su ovi zarezi reda nano i napravio je lepak.
Znači, ovo su bili sve materijali, primjeri koje možete da sami uradite i napravite radionicu, a mi ćemo vam dali smo vam link za radionicu, a daćemo tu radionicu i na društvene mreže. Hvala na pažnji.